Maya pagat panapon po. Yabe tala karing panalangin tamo ding makatuki. Para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Doktora Miguela Santiago, Cora and Suzette Pangilinan Fernando, the families of the late Macario and Encarnacion Pangilinan, Joy Jose, Julie C. Yap, Ando and Josie Giao, Manuel, Epifania, Doc Mike, Lisa, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela, Erica Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Victor and Bency David, Melay and Bong Danan, Kennard and Anna King, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Nerio and Jotang Tenko, Marilu and Rex Resplendoreric, Avelina Salonga, Joseph Alfred and Majel Salonga, Alfredo and Alicia Kayanan, John Alfred, April, AJ, Anika May, Aliana Marie Kayanan, Jasmine and Bong Minaves, Marcy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Frank and Francis Lasco, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lisel Zapanta, Edgar Gatus, Primitivo Ponce, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Cheryl Regala, Romeo and Roa Manlutak, Basilio and Baby Manlutak, Jose Roque, Roel and Ann Hinco, Jose, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Tonton Torres, Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Bless and Christopher Apimwar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Jill and Elena family, Shardel Pangilinan, Frid and Vanji Nulud, Fernan and Maria Cristina Clemente, Vanessa Santos, Makis Malit. Para king birthday dari, Marian Claire Santiago, Fer Rosales D., Abigail Marie Giao, Emily Sikat, Emilu Calma, Genesis Palad, Waki Lopez, Gian de Dios, Edith Tungol, Elvira Solis, Pedro Kayanan, Gladys Etendes. Para king wedding anniversary dari, Harold and Mary Ann Kayanan. Para king makapasubaling kayadwanandi, Agnes Marcelino, Faith Celine and Leon Marcel Sumang, Catalea, Archie, Alan, Celi, Marcelino Pineda, Giao and David family, Abreta, Ralph and Raymar Manlutak, Ruth Ann and Leoclis Manlutak, Abner, Eugene Gosum, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Agnes David, George and Marilyn Hinco, Mark Jenner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron, Eliza Kayanan, Mark Leo and Crisalyn Gatus, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Maylene Vitug, Minerva Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Cecil Cruz, Rain Jasper Bista, Junsan Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Leo and Christy Charing, Willie and Irene Castro, Christian and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Ronilio and Jennifer Bisda, James Benedict Clayog, Conrado Bisda, Betty Ong, TJ Castro, Randolph Latorre, Marjan Abande, Ruel Bautista, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry Simon Nathan, Dea and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, J and Chica Reon,
Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kylie, Justin Hinco, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shatles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nel, Arlene and Freddie Nuki, Lita Manarang, Jerome Mendoza, Manlulu Family, Rodriguez Family, Pamilya ng Apong Ading, Aljelen Alena, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Gilbert Du, Jaime Gosum, Marites Parungaw, Joey Sanderson, Divina Gracia Aguilar, Cynthia Santiago, Rodel Magcalas, Raquel Culala, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Epifania Liangco, Melchor and Reynaldo David, Tess Baging, Nereo Tantenco, Joe Tantenco, Karen Bautista, Corazon Mauricio, Alberto Ducut, Crisanto Tarok, Lucia Flores, Virgilio, Roland, Rosita, Federico, Alejandra, Lucia Infante, Flora Tambalo, Ken Rosal, Lucina Taruk, Ernesto Mendoza, Jesus Franco, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Dorita Paguntalan, Romeo Lasco, Frank Espinosa, Saturnino Cortez, Paquito Kayanan, Ines Torres, Zacchaeus Meneses, Rosalie Bautista, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Gabriel Ragonesi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mazzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Cañonero, Venedita Amante, Keith Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Gloria Lopez, Lucia Infante, Alfredo and Pedro. Paraking Kapayapan ding Kaladwadi, Saturnina Gosum, Juan Modesta, Amelita Vitug, Estelito Bayrante, Justiniano Tantenco, Miguel Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Pedro, Catalina, Ernesto, Milagros, Berta, Marivic, Romeo, Remio Sr., Pablo Sr., Margie Emerenciana, Salvador, Reyno, Lucia, Jose, Ronnie, Victoria, Pablo, Epifanio, Oscar, Felipa, Rochelle, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Caleb, Lorenzo, Jove Carel, Julieta, Joan, Salvador, Maria, Josefa, Fernando, Alfredo, Marciano, Estela, Marlon, Violeta, Jaime, Kiel, Harvin, Renato, Clarita, Domingo, Almario, Anacleta, Pacifico, Benita, Alice, Jerry, Ruben Sr.,
Alfredo Sr., Teresita, Charmaine, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Teodoro Sr., Teresita, Eric, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Myra, Pablo, Arsenio, Maria, Benedicto, Angel, Veronica, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Ernesto, Alfonso, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Loriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Christina, Robert, Jess, Pascual, Mary Josephine, Hilda, Melchor, Nenita, Haroline Joel, Lani, Carmelita, Isidro, Herminia, Adolfo, Presentacion, Bonifacio, Edwin, Edeltrudes, Maxima, Alejandro, Marina, Balmes, Fred Sr., Maria, Catalino, Melaria, Daniel, Edwin, Jasper, Remio, Juanita, Luciano Sr., Luciano Jr., Efren, Melchor Flores, Josefina, Maria Teresa Arroyo, Domingo Castro, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarelo.
King lagyuningid pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamikayagom, ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Nuta anti mebiyasa kang Yesus, ban luguran ning Dios, at ding taong makapaligid kaya katamo. Suryan tala pong eni, ring kaya katamong sarili, arapan ning Ginu. Yagkastaya pong miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ku, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at ngayliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pod santo, at kaya kayo kapatad, ipanlain niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at King papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos at malugod ay pa, dininan mo king kamalayan, king degulan ning lugod mo, inyang pepaintulutan meng mate ing sarili mong anak, alang-alang ke kami. Jesus, inawad ng mikakalugod kami, antimonong makanano na keng liguran. Dapot makanyan man, ing lugod mi manatiling matbud at salawan, parating magkulang. Pagkaluban mo king ditakmuman king sarili mong lugod, gawan mong apanaligan at alangkupas akalupa ning keka, parating ating kagalangan king tao, parating manintun bayong dalan, at magnasang miras, lalong-lalo na karing kalulu, at karing alang malugod karela. Itiyadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibod, king libro ning dapat ding apostol. I Pablo at i Bernabe, may balik la ka rin Antokyo, Pisidio, kay baddang pepaindalan Listro, ampo ka rin Ikonyo. Pepasik na nga dolob ding alagad adis danda ka rin, at inasukan dong manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal o kasakitan, ngarang sinabi. Bayo tamilob king kayarian ning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinaldulang makatuwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamag-ayudo. Peniwala ro king ginu o karelang panaligan. Dinalan lo Pisidia, at miras lo Panfilio. Kay baddang penaral ing amano ning Diyos, karin Perge, dinagluslo, linuslus karin Antalyo. Manibat Atalyo, miglayag lang pagbalik Antokyo. Nung nulo kamumulan, may panibala king grasya ning Diyos, para king obrang, ngeni ikwarang ng lubos sa agampanan. Inyong miras lo Antokyo, tinipon doring miyembro ning iglesia, at beli tarangon ing sablang depat ning Diyos, karelo. At nung makanalo ng biklot ning Diyos, kareng pagano ing dalan, painturo king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Malugod at mapaglunsyo ing Ginu, banayad yo king pamimwa, at kupas ing lugod no. Mayapyalub ing Ginu karing sabla, ing kayang lunus at king sablang dapat no. Urian kaying lagyo mo, o ariku a Diyos ko. Urian kaying lagyo
Ipaplang lelangan mo, puryanda ko, o Ginu, at ding memalan mo, pasalamatan da ko. Ipamalita ro, ing ligaya, ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Purian keing lagyo mo, o ari ko, Diyos ko. Purian keing lagyo mo, king kabilan paman. Ipakilala do ring bansa ding mayupaya mong dapot at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Impamag-ari mo alang kapupusan, ari ko kapilanman. Purian keing lagyo mo, o ari ko, Diyos ko. Purian keing lagyo mo, king kabilan paman. Purian keing lagyo mo, o ari ko, Diyos ko. Purian keing lagyo mo, king kabilan paman. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit ke ing metong abayong banwo, at ing metong abayong yato. Alane ing sadyang banwo at yato. Ala niya naman ing dayat malat, at ikit ke ing banal a syudad, ing bayong Jerusalem, titipaya ibat banwo, ibat king Diyos. Antiya mo ing babaeng kakasal, makagayakyo, bansalubong king lalaking maging asawa no. Kabud-abud, dimdam ke ing masikan asiwalang ibat king trono. Ngana, ngeni, ing tuknangan ning Diyos at sulibutad ding tao. Manoknangan yang kayabe ring tao, at maging balen na lo. Akayabe re ing Diyos, at yo ing maging Diyos do. Pulisan na ing luwa ring matado. Mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplos, uling ding bagay sadya, linipas na lo. Nga nang sinabi, nitang makaluklok king trono. Ngeni, ibayo ko ing sablang bagay. Ing amano, ning Ginu. Salamat, King Diyos. Babiyeke ke kayo, ing metong abayong kautusan. Mikakalugod kayo, antimonong makananura kong liguran. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin, Pamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu.
Kalako ng Judas, sinabi ng Jesus, ngeni mipaligayane ing anak ning tao, at king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos naman, paligayan ing agad ing anak ning tao. Anak ko, ditak ng panahon ing akayabe yuko, babyeke ke kayo ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo. Nung makananura kong liguran, makanyan kayo namang mikakalugod. Abalura ring sablang tao king alagad da kayo, nung mikakalugod kayo. Ing mayap na pong balita, ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Makanano tayo pong apapaligayan ng Diyos, king kayakatamong pamibiyebye. Ing sagot simply yamo. Yapin itang when we live a quality life. Potang gagawan tamo, king pamibiyebye tamo, ing bage mayap, itang bage makadiyos, at itang pamagmalasakit, kareng kalupang tao. Ing kekatamong peka modelo, king pamamye kaligayan, king Diyos, alang aliwano ni Jesus. Ing dimdam tamo pong ebanghelyo, dimdam tanya naman kanyang Holy Week, at iti nga manwandang farewell discourse, itang pamamaalam ng Jesus, karing kayang apostoles. At king kayang pamamaalam, sinabi ng Jesus, ngeni mipaligayan ne ing anak ning tao, at king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos. Ing pamamya ng kaligayan Jesus king idpana, may gumpisa, king kapamilatana ning kayang pamaging mapamintu. His obedience to the will of the Father. Obedience even accepting the cross and accepting death on a cross. And because of that, God highly exalted him. Anyapin, ketang susunod nga na, nung king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos naman, paligayanin agad, ing anak ning tao. Anya, ketang kayang Paschal Mystery, ing ginuta mo nga Kristo, mipaligayan niya, at peligayanin ningid pa, king kapamilatana ning kayang pangasubling mebye. Anya, eme pwedeng ikawani ing glory and also itang Paschal Mystery ning ginutamong Kristo. Alang kaligayan nung alang kasakitan adelanan. At yan ing meging karanasanan ning ginutamong Kristo. At ban kanita, mipaligayan niya pang sunod-sunod o kaya itang alang patna, alang patugot pamamye kaligayan king Diyos, iti malyari king kapamilatana ningamanwan tamong lugud. The greatest of all is love. There are three theological virtues: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. At yapin ita po yung kadwa ng dakening ebanghelyo. Sabi ng Jesus, anak ko, buri ng sabihan, kasabi na rin kayang apostoles, tinuring na lang anak, ditak ng panauning akayabe yuko, babyeke ke kayo ing mertong abayong kautusan, mikakalugod kayo. Nung makananura kong liguran, makanyan kayo namang mikakalugod. Abalura ring sablang tao, king alagad da kayo, nung mikakalugod kayo. Yapining alang patugot pamamye kaligayan king Diyos, ing pamaglugod, king balang metong kekatamo. O ba't kaya magkasakit tamong lulugod karing kalupa tamong tao?
Mumunan dili, mas kaluguran tayo na yung kaing sarili tamo kesa karing aliwa. Mas kaluguran tamo ing bagay makapadurot kaya katamo. Neng kay pagkait tamo o sisinop tamo o masyado tamong sakim tamo si share ing blessings tamo. But love is not just erotic nga napin. Aliwa mo itang sexual abage. Nune, yapin itang amanuan tamong agape. Itang filial love. Itang ating pamagmalasakit kareng kalupang tao. Lawen mo yung maging biyadaring apostoles. Ilaring minuna ng piniling Jesus. Bangkanita, maging misyonero la. King miyay liwang bansa. Keti king yato. And truly such, lalo na Pablo, Bernabe, at day nga liwa pa, atin lang way of glorifying God. Mumunan dili, yapin itang pamamalitada, king amano na ning Ginoo, king maya pabalita. Ating kadwa, dala pepaburen, detang karelang telakad pisamban. Anyapin, ngeni dimdam tamo, migbalik la. Di Pablo, Bernabe, at day nga liwa, karetang lugal anong nuka rin migmission nala, King Lystra, King Derbe, King Antioquia, reting may liwang lugar reti. O ba't belikan dala, bang kanita pasik nangan dalalub, deng tao. Uling, mapalyaring mapilan karela, daralan lang crisis o kapagsubukan. Anyapin, dinatang lakarin ding team of missionaries with the leadership of St. Paul, bang kanita i-encourage dala na magpatuloy la king karelang pamibiyebe kasalpantayanan at ban mi balik pa si bayo ketang dati dang pamibiyebe nga nang makanyan karetang tao nga tsukarin kailangan tangan dumalanda kalakasakitan ngarang sinabi bayu tamilub king kayaryanan ng Diyos. Truly such, kasi ing kasakitan na amanuan keni, yapin itang kakatamong perseverance king arap na ning crisis anong nukarin, uling pabiyayan tayo nga mano ning Ginoo, uling magmalasakit tamo karing ngaliwa, uling sasaop tamo, and others may contradict us. They may negatively criticize us. They may even reject us and even put to jail or be put to prison and to be punished, to be tortured, and even to be put to death. Yapin itayong maging karanasan da ring apostoles. But when they returned, they were not afraid. Samantalang they were already warned na enala dapat manaral. Uling sisirandamuin kay si pandaring tao. But they know that what they are doing does not come from man. It comes from God. Anyamig patuloy la. Elami takutan. And this time, uling enoman permanent di St. Paul and Barnabas, ketang lugar ito, anya kailangan lang mamiling leaders. Amanuan dala po kanyang panahon and even now, presbyters or elders. Detang makatwa kanyang panahon, ating moral ascendancy at kilala dala bilang mayap at banal na tao. Anya ilang pinili da. Pero, kanyang may pili la rin na nung gewada ring apostoles, they prayed, they fasted, and then they commissioned them. They prayed to the Holy Spirit, bigayon nila at kay bat pinili dala ring taong manimuno kareng miyayliwang telakadang pisamban kanyang panahon. And that was also what Jesus did when He chose or before choosing the apostles. He went to the desert, He prayed, He fasted, and then He chose the 12 apostles. So kapatid, hanggang ngeni, atatamasa tamo pa ito.
ita nga manuan tamong apostolic succession. Uling, ing panga papa ng Pope Francis, may nibatan niya, king ginutamong Jesucristo. Manibat kang San Pedro, hangga king miyay liwapang Pope ketiking yato. And we know that the Pope is the vicar of Christ. Ya ing pastol ng Kristo, king kakatamong panahon. We may even say, He is Christ on earth. Ne? And of course, ding kaya lilida rin apostoles, rin kakatamong bishops. Ila amanwan dalang episkopoi, itang overseer lalawen dala rin niya iliwang dioceses king mabilugayato. And they really have a great responsibility. So we may say na uling pe biyayad da itang lugod king karelang puso na tatakot bistat man usigan dala o kaya ipapate dala o kaya ikulong dala, they were not afraid. They continued because they possessed that love of God in them. And then, in kadwang pamamasa from the book of Revelation, we are reminded na nung maging tamong tapat king Diyos, bistat man ketiking yato, dumalan tamong kasakitan, kapagsubukan, maybe sometimes because of sickness, of cancer, makanyan, o nanumang malubhang karamdaman o sakit, nung akwa tamong agwantan at pibabatan na inkikatamong inkikatamo mong sikana ni ngapong Gino, then time will come, no, sabi na pinitang kadwang pamamasa, ngeni, ing tuknangan ning Diyos at sulibutad ding tao, manuknangan niyang kayabering tao at maging balen nala. Kayabere ing Diyos at ya ing maging Diyos da. Nanong gawa na ning Diyos, karetang taong diinalan kasakitan, ketiking yato, pulisana ing luwa ring matara, mawala ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling dingbage sa dialang linipas nala. At nga nang sinabing Jesus, ngeni ibayuko ing sablang bage. So kapatad, eta mo mitatakutan king biyata mo aldoldo. Nune, let us be empowered, no, by the presence of the Holy Spirit. At suya kay katamo, ing banal Espiritu. Ing malugod na Diyos, inaos na katamo, king lagyu tamo, kanyang mabinyag tamo. At alimo ita, nune, pepabanal na katamo. King kapamilatana ning pamaglanya, king krisma, chrism oil. And that is a sign of our consecration by the Holy Spirit. So my dear brothers and sisters, atsuya ing Diyos kaya katamo, therefore, we have love with us. Ating lugod, ing balang puso tamo. At ing regalo na ning Banal Espiritu, sapat nala, ban kanita apagtagumpen tamo nung nanulaman, deng temptations, adaratang king biyatamo, ring trials, deng testing moments, and even potang pabiyayan tayong kasalpantayanan tamo, others may reject us, they may persecute us, they may even put us to death, but we will be able to overcome all this because love conquers all things. So, let us be thankful, depo. At sana, apaligayan tayong Diyos, karing mga lating bagay, gagawan tamo aldoldo, potang pagsadyayo lang pamangandeng anak yu, potang magobra kayo nung nanumaning obrayo, potang makipagkapwa-tao kayo. Let us have respect for one another. At king kapamilat ng daretang mga lating bagay nga reta, if we do them in an extraordinary way, with love and with dedication, then little they may be, but God will accept them and we will be blessed more. So ituloy tayo po yung banal na misa.
Kaya betayang ni Jesus, king kayang katawan ng daya at tatanggapan tamo king banal a communion. Bang kanita, pasibayo, just like the New Testament times na ding pintalandang tao di San Pablo, to be encouraged again. Etamo susuku king bie. Ang importante yapin itang gawa tamong paralaning maging mayap tamo, maging banal tamo, at mapagmalasakit kareng kalupang tao. And in that way, we glorify God by the quality of life we live. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, sidpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliang mebye, pepaita siya banwa makaluklok wananing Diyos idpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka na mangketi, banmukum ka rin mabiyayampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo kambening meto nga puso at meto nga siwala, ban ing Diyos pagkaluba nakatamong maragul, akagiwan lugod, kaya at karing kaparatabong tao. Nga tamong sumabi, ginubustan mong sumulong karing pusumi ing lugod mo. Ginoo, bustan mong sumulong, karing pusumi, ing lugod mo. Nung eta kimot at dapat maging sagabal tamo king pangimot ning Dios ban sumawop king tao ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong, karing pusumi, ing lugod mo. Nung eta mulad ing Dios manatili ang tahimik ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong, karing pusumi, ing lugod mo. Nung eta makiramdam ing Dios manatili ang alang daramdaman ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong, karing pusumi, ing lugod mo. Nung etaya italakad iting yato ing Dios manatili ang dayuan ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong, karing pusumi, ing lugod mo. Ginong Diyos, magdili-dili, emiya apakit ing lupa mo. Katmon mo kami, king kekang lugod, at maging salamina kami, ning kekang kayapan, king metong at metong. Itiadwan mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.
Manalaing kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos sid pang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oid paming miglalang, kapamilatana ni ting banal pamilibayan regalo, darakayanan mo kami, king kekang dibinong biye. Ipagkalub mo sa king ing sablaming gagawan, patnubayan ning belwan, ning kekang katutuan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman atili ake kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at batulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oid pa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pupuryanda ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ning pamanyubling mebye, inyang i-Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na. Ing mi pahama kayato, mirinan niyang bayong biye, ating tao, misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit da ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oid pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka. Dinuan na yung kalis, karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at talanang gangtipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mipatawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin igaganakan mi oid pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oid pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling me, at ding sablang meyangunabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kaingan. Gawan mo kaingan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian. King kekaban ning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kayait pang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. King mipnong kapanaligan at lugod, maustamo kingit pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita mo po, ibing kakametong tamo, king kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad la ring mayaos king apunan ning kordero. Gino, kung matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O mapamakalulungid pa, manano na sanang deting misteryo, dinandaking bayong parasan, at idalara kami, king meto nga bayong bie kayabe mo. Iti adwan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo manatili ake kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingit pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umen ako king tula at lugod ning ginoo. Salamat, King Diyos.